o te fia fo e toi o fo lofa ma whaata lofa atu. E le ato ma futanga le whae ungo le nei vai aso. O le toi aso le nei o le nei fo iwa yesu sa. Ia tātou tā pena fo ima sa uni e ulu whare atu i le urua i aso. O vai sa pati o le nawa i aso sa fou. Petai. E te tau no tātou abe pea le vi inga ma le whaafitai i le atua. O no e sili wa ia whaia mo i tātou lana whanau. Whaafitai. Wa i umanuia le neiwa i aso. Ia e ngā ruenga ma whaiba matiute. Ai mai se fo o lewa mapu mai whanau mai a onga o le nei kuata. Ua whapena o na malo loa i mo leisi lua ba yaso. Le ala lea e le whatitia i le nganga whaafitai i le antua. Ai wai ui lava i le tele o meo whesaua i nailo so i fua malo mātou wola. Ia o lea lava e leo ma vailo na anga le lei mo i tātou. E ui lava fo i le o tuba le malanga le maliu maleoti le tele o ainga. Pe tai tātou tō maupea i le nganga o le whaafitai i le antua. Wa e ui awa avenisi e pele i le mafutanga a le lava e tuku le to telo i tātou e wha wau o le ngalu lua i lona whina ngalu alofa wai fo i lātou o mamai ia pa pena o na pa i antu le au wha malo lo lo tātou lii ma wha malo lo i o tō mafutianga o le fiafile nei o le stona o manatu o le a whai eise suinga o le tātou whaasoa. O le a tau mawhai e watu se tātou whaasoa. E ala i awa onga le kalesia, le to tele, le au polotesano e le talitonu ai. O le fiafilale nei, o manatu ai, o le a tātou whaasoa ma wha matala, le nofoanga le ta ua Pulekatolio. Le o ta ua mai le ingoa le tonu le tuspa ia, o le ala fo i le to tele tangata i le tonu e iei se nofoanga ta ua Pulekatolio peitai e iei wha mau maunga o lo i tonu o le fionga pa ia le antua e wha mau ni ai e iei le nofoanga le ta ua Pulekatolio ai se iau talano mua la po le antonu le winga o le nei nofoanga o le awa onga le EKALESIA ma se fui wha mau maunga o lo i tuspa ia o lo iei le whaata oto lo tātou o lii o lo o whaata tau i le tangata e te tau o na wha le lei malo na uso a o i le ala ia o na whapena lea o na apo i mailo tātou o lii e te tau ona e alu e te whaale lei ma le o loo lua leanga a o lua i le ala. O le wingo le wha matalanga lo tātou ri, au tātou iai la tātou whai ngā malanga i le larolangi le nei. O le whai ngā malanga e anga i atu i le ola e wha babau. Pa mai e te tau ono tātou whaale lei mo tātou uso a tangata. Ona whae ule o le saunoanga ma le whaata oto la le li i whapea mai. A wape a whai e tātou te le whaale lei mo tātou uso a tangata. Ma le na whape nā o na awe wha malosi fo i nia tātou mea tōtino. E ma whai e le nā tangata o nālu awe o i le wha masino. O na tu inatu lea o e le wha masino i leo. Ma tu inatu ai o i le whale pui. Pai mai lo le whai ungo le saunoanga le li. E le ma whai o na e to e sau i papo. Se i longa e to tongi u mātu tupe. O la yes taimi no tango le so e anto le whaata oto lea le tātou wali. A le vainga tā ua le pe o le whai atu. O le whai ungo le whaata oto. Le whai mai Yesu. E moni o te whai atu i ante oto. E le ma whai o na e to e sau i papo. Se i vanga nā wa to tongi u mātu la wa i tā lafu pe to tongi atu tupe. O no tātou tilo la le i le awa onga le tari tonu e le telo i tātou. O le ola e whaababau, ma le whaafanonga e whaababau. Ia po i feli, ia po se oli. O le nofuanga le o i feli po se oli. E alulo i ai le ngango le tangata, e le ai lapa se avanoa. E toi saua i fafo. E le ai se avanoa e te toi saua i fafo ma le nofuanga lea.
Le ala na e mafuna fai atu. I le whaata otola lo tātou wali i. A fai e mawhaina e toi sau papulono winga. E leo i wheri la le te iai. E leo i wheri le ile nganga le mawhaina toi sau papu. E tusa ma le whetalinga le alo tātou wali. Wha mai, se i longa e umana to tongi atu lau anga sala, ma lau e tā lafu, pe to tongi atu tupe. Ona mawhaina le toi sau papu. Le ala lala na e tali tonu ele EKALESIA. E yeli no fuanga, le fetala yelo tātou wali. E mawhai ona tongi a tātou ai tā lafu. Ona wha asawina leo i tātou. Ai, o le mafua anga e mafua e una tali tonu le EKALESIA i awa. O ngai a masel fetala i meo ledi. Le la umana whai tautile o tusi o le umana tapena. E wha amaunia e le wha amatalanga. O le lalo langi le nei tātou te iai, o tātou wola i le anga sala, pepo e ona tele ana la vea tu i la ufa asoa. Ma ufa matalanga, e lua i tu ai ngā anga sala, le tātou te whaia i aso uma i le au noa. O le anga sala mua, o le anga sala mo le tale, po le moto sin, po le deadly sin, le anga sala le na, le wha pia mai le apostolo Iakopo. Amin, le apostolo Ioane. E le mawhai no tātou te talo ina ia wha amangalo ina le anga sala le nā. Le anga sala le nā ta o le anga sala mo le tale. Le apostolo Ioane ma ta aupo e lima, o le muamua Ioane ma ta aupo e lima. Al whai upo sefulu ma le ono, ma le sefulu ma le fitu na iei le wha amatalanga le tupai atu. Wha aponga mai laso tango e whai tau atu. Mai a fai ua ilo e se tasi lo na uso ua na fai se anga sala. E le iu i le oti. Le anga sala le fa mai e le iu le oti. Le tau le EKALESIA o le vini o sin. Po le anga sala vineale. Po le anga sala mama. O le tau na tau le anga sala lea. Le fa mai le apostolo Ioane. O le anga sala e le iu le oti. Ia fa atonga o ia mo ia. O na fua ina mai lea. O le ola ia te ia mo eang sala e le iu le oti. Wha mai, a e loa lo uso ua whaia se anga sala, le anga sala le tau le anga sala, e le oti ei le anganga. E mawhai, ona e tatalo, ona maua leo le whaamanga longa. O iai le anga sala e iu i le oti, le anga sala la le tau mai, o le anga sala mo le tale e iu le oti. A tala nolo le upu leo le oti, e le kalngo e le oki le oki o kako kingo le ai e tala no mali tu spa e le oti o le nganga le ta o le oti fa lua o le oti o le nganga ma o nganga o motu lele ai tanto male atua le fa mela apostolo o iai le anga sala e u i le oti o te le fa yatu ia o to fa atonga atu mo le anga sala fa mela apostolo Ioane e le mafai ono tātou tatalo mo le anga sala lale le ta o le anga sala e u le oti leo le oti o le anganga a tala nolo le anga sala mo le tale o le anga sala le na ua e whaia e le ngata ua e whaia malo wiloa ua e whaia malo mautinoa ua e whaia malo taritonunga ua e soli el polo se polo ingo tu la pono se fulo le atua la le mafueno matou whaiantu i la uso ye fina mai e le o toe tausia i tātou tu la fono se fulu na ave amose mātou te matuafa i atu e le sao le nā o onga le anga o le lava tātou te tausi tu la fono i se fulu e le mawhaia na e whapea mai e te taritonu mai whaatua tua i le atua ai te whaia la meria o le ngaoi, o le mulilua o le pepelo, o le mulumau pepelo o le whai o atua ese o lo tau fua suafa o le ili lo atua o lo le ava e le mawhai na e whapea mai o oe o le tangata ua whaalaina po le kerisiano ai e te whaia mea ia e le mawhai la na e whamere EKALESIA so se taime e te soli ese tu la fono se fulo le atua awa e soli malo wiloa malo mautinoa malo o le meta o le knowledge o le iloa o le good conscience o le mafau mea uma wa iloa sare ngoi a ngoi a mal mautinoa le anga sala lana le tau le EKALESIA o le anga sala e oti ai le nganga deadly sin anga sala mo le tale
e te soli lo le tula fono le fai lo lang sala mortale o le upu moni a Samoa o le to yesi lo maftanga maria tua upu moni ala na ona e ola fua a woti lo wanganga wa e nofo ma motu le lua maftanga maria tua ina wa e faya se anga sala eta o le anga sala mortale mana tua le o anga sala eta o le deadly sin e fitu itu ainga a deadly sin e amata mai la i le pride fa mawalunga sau i le envy o le loto leanga sau i le wrath o le ita fa moe ia o le aitele o le paie o lo mana o lasi o le mele o le greedy o le mana o lasi ia o le mele o le lefa maleina o le meta o le langa feusuai fai ainga ia mala le silanga sala o le ngalo a o sala ngata o deadly sin e te fai lo se nga sala na tu sala nga sala na o le wa e soli se polo inga le tua le famela apostolo Paulo o anga sala e oti ai e le famela apostolo tanto te talo sia e le ma ngalo pe tanto te talo e te fiu e te talo o ai tu ai nga upu e fa leo lo te talo e le ma ngalo le anga sala le ta o le anga sala mo le tale se ilonga e te alu le sakala meta leo o umana na whaavai Yesu matu le EKALESIA o le sakala meta o kopsio o na fota ama fai lo lea o na wha ngalo le anga sala le ta o le anga sala e oti ai le anga deadly sin ai banga nala le anga sala le ta o le anga sala bine ale e te mawhai ona e te talo ma wha ngalo le famela apostolo po o le EKALESIA KATOLIKO la e te alu le taulanga pa ia o le misasa ona yai leo le vaenga mua le taulanga pa ia le misa e ta o le penitential right o le vaenga le nao le taulanga pa ia le misa e tātou te whaato ese i le atua mo tātou anga sala mo tātou vaivainga e yai le anga sala lai ta anga sala vine ane po anga sala mama e te tatalo ai mai lo loto ma tu ina atu i le atua ona au mai le atua le whaamanga longa i ate oe ona taunu ulole o le upu le famela apostolo Ioane o le tatalo e le iu le oti e mawhai ona e whaatonga atu ona mai le whaamanga longa moe a le anga sala leta o le anga sala mo le tale po le anga sala e oti e le anganga e le mawhai na whaamanga lo o e le i lo tatalo se ilonga la e te alu le kopsio wa mafua na afela whaamatalanga i le vahenga le ono te mana se whaalau tele te isi e le whaamatalanga o le NOFOAGA le o Pulekatolio o le anga sala la leo le anga sala mo le tale a e oti e le whaamanga loa o te matua tau tino atu Samoa e ke le alu leo le whaapapa le pu moni alea e te le alu leo le whaapapa i le anga sala le tau le anga sala mo le tale a wa oti lo wanganga mo lewa na oti lo wanganga a whaila e te whaia pēa le anga sala mo le tale mos whai te inga le anga sala lo le murilua le anga mokua ka akele le anga sala nga mai matua to o tele tangata o le whaia le melea e o ai i o le kongu o le hola le melea o isi whai au le whaia le melea o le murilua fo e tusa ma le whetalenga ma le awa onga Yesu ko sa penga lo wa ia kul kama ika o wa le sile mea tanto whai tau le whetalenga le aleli e leo whai mai Yesu o tauta mai tai a tau wa ai atu i alii ma wa vanga ilo loto ma wa mana e whaatino le murilua wa e murilua le hai e leo whai whetale mai Yesu i tamai tai e sea se tamai tai una tupo le mea au ka kouka ma alii ma tua tumu i tātou le mea e ke vai e kulo kenye au le lei vave ana vanga lo loto vave ana vanga ilo loto ma lo makupau le le mai Yesu o e o ai lau ai atu le tamai tai wa mana o ye lo loto wa uma na lua muri lua ma na tanga tai lo loto a faila le ke pa u pea la pe lang sala le a le te loa bela na ta o lang sala mortale wa ke lo le mas ka tali tonu le atua a mase ka ka usamo e le loa le mele ka o le e sal muri lua a ke fa ya o le mo kwa fo la yo ka mo kwa ai le mala mai la ho lai e o le mele o le ngaoi to tele tangata o lai whaia le mele o le ngā oi mautinoa ngā oi pupula o le pepelo
o lai matua to o tele ila to o lai fai le mele o le pelo le mafofa o anga salalana o nai te fai pea la papea o le pulmonia ele o koe ola lo wanganga o leva na motu le lua mafutanga ma le atua o motu lelea e ke fiu e ke kakalo a o makua mokua e mare o le taimi a te oti ai alu sa o alo wanganga I feri alu sa o e leiso fa amasinunga pe a oti a o le tumu lo wanganga I mea ia le alala na e mafuna fa atu le kalesia le nofoanga lo Purgatorio a faila e te alu le sakala metal kofsio ma kofsio o mai anga salane ona o le kofsio fo ia o le mea na fa abae e Yesu anga lofa e maua le evangelia Ioane mata upu e se furu iwa alfa upu e lua se furu pa upu lua se furu ma le tolu so kama ko e tapo cheka ile le aso na to e tu wa Yesu ma le oti ma le tu mau le na batu Yesu le pulu lo na wa apostolo e fa yele le ngaruenga le fa ma o fa ma ngalo nga sala o le evangelia Ioane mta upu lua se furu fa upu lua se furu ma le tolu ai fa tau mai fa pulu futasi ona to e feta le atu le Yesu ya te ilantu ia o to manuia pa pe ona awina mai o le tama e fa pe fo ona o awina atu o to wa feta la yatu Yesu le mea ona manava atu le o ia fa pe atu ya te ilantu ia o to talia le nganga pa ia fa pulu fu le tolu o ilantu uma lava to te fa mangalo ina ia lantu wanga sala e fa mangalo ina ia ya ilantu o ilantu uma lava fo e tu pe ia lantu wanga sala e tu pe lava ia la le wingo le feta le ngala Yesu anga sala fa mangalo I mangalo o anga sala uma la te alu tau ya pantele le o staulanga o anga sala ngai fa mangalo a o anga sala ele mafaina e tau ua ona o lo muso e tau ya pantele lo mafafo ke wal pa ke ka ulo ko lu la wa mio langa le sapai e pe al pa ke ka ulo lo ngaoi ma lo faso tangata o anga sala ngai le fa mangalo na bunga lo po Yesu anga sala uma e fa mangalo e mangalo anga sala uma e tu pea lo mingala e alo ko sio mata uma anga sala ile fa mele apostolo Ioane o anga sala e oti ile anga sala ko langa fa mangalo a uma lana fa mangalo mai e pantele o anga sala ona yelo le metasile to toe yante oe o le meta o le sala o anga sala e ta ulfa peltani o le punishment ia po le isi fa upunga e ta o le consequences due to sins it's already forgiven o sala o nga sala wa uma na fa mangalo ia le pe foi ona o tamu fai fa ta inga fai ngo fia le a fa pe o e fai si soli te nga sala pa ta ingola nga sala mo le tale a fa pe wa e muli lua ona va penalo le ona motulu maftanga male tua ona wa e faia malo loto atoa wa e faia malo mautinoa wa e soli le polo inga le tua le polo inga le ono awa e te mulilua ona e alu le ya pantele e kopsio ai ma e tau ia o e wa e mulilua ona mai le pantele le fa manga longa o la wanga sala ia o le mera le o tupu mana tua so o se anga sala e te faia e a fia lo wanganga e le ia se nga mo fa te inga fa pela a vea le fa tasi fa pela le fa le we ti tilo mai le fa a fa le fa le tas o le ang sala le o e fa le ang sala o le mulilua tasi le fa o fela le me o le anga ye le fa le po o fela me o lo tino e a fia le fa le ang sala le o lo wanganga alu lo le ang sala le fa sioti lo wanganga alu le fa le tu lo wanganga ona e alu lo le ya pantele ta ulo wanga sala le ona fa mangalo le pantele la me tu pula sala le ufa mangalo walu ese mai le sala le sa mau sa fia ilo wanga o la me le to ilo wanga o le manua afa pe wo sa pulo wanga pe o le fa o tu le papa a se ese la le fa la me le ko le papa o le pu o le hou la le na e mana o mia ona fa la mo le e mana o mia le fa tumu le hole na
mai tau mai le fa so atu le apostol o anga sala uma e te alu e tau ma fa mangalo e pantele o anga sala nga o mangalo mai le na hoti ma fielo nganga ale mela le toi lo nganga o le manu nua le manu nua lo nganga ele ya se senga mal me fo le fa pe la velo lima po se va ngolo tino i se anga ese po le alaba a o na pe le manu alna la mela toi o la ko ele ma ila e mana o mia lai o e ma o plafa pe ma ila se meu fofonga e ma se au tanto fofonga tanto mata folinga e mga o mia fa la mol mol aisa e ke ren ka ko mai pe ama ila se meu ko folinga e mai ai fa pena uma mele fa matala e ru esele ang sala wa mangalo ai te toya ele manua e lo wanganga e le ma fai launa e oti ona e alu le ma lo wanganga o le mangu ngua pe fia se la wafe mangu ngua ona le no yo anga sala na e faia e le mfelanga e oki onga e alu le mangu malo nganga mangu ngua i le ola fa ba le ai sia fai mai le tusio fa alinga mata au poe lua se furu tasia fa pulu fulfit e le ai se mea ele lea e sa watu i le ola fa ba e le se mea e o ai sina tama i pe pelo i titi e le mafai e le mafai fo i le maliwo Yesu le fa pe mai si e tatou te leto e fai si singa lunga umana fai Yesu e le mafai le maliwo Yesu o na fa ato atoa o manu nu aia aisia lenga o le sa e fai malowi loa ti ngana i loa umana maliwo Yesu e tutongi e tatou wanga sala au le lave ki anga sala lapa mai anga sala lapa mai anga sala lapa ai a fa pela o le tali tonu tatou uma fa pe mai na le lua no foanga tatou te anga iei o le langi ma seori po iferi e tau mai lai le to inga o ngana e le ai se tangata ola e alu i le ola e fa ba ai sia i le pena alu le fa ba malo nganga manu nua lo nganga le kumu i pu me le anga wang sala e fa ya le mo fa manga lo no wingara nga e okia e alu sawa i feti e tau mai i le ai sia va no e te alu le langi ma le ola e fa ba pe a e oti a lo matua pu lo nganga i sala wanga sala sa e faia ele me fai tu sape uma fa manga lo wanga sala e ta wanga sala e oti ele nganga il sakala metal kopsio e mana o mia o na toe fa ala mo le mole le lo nganga pe o le mea na fa nau mai ma oe ona ma fai lo ne alu le fa le la pa fonga mena si o fai ta watu le tusile la apostolo Paulo mata po tolu al fai po se fulu male tasi o atu se fulu male lima ele leo no fai ta watu le maule e tau fa matala ti le tanto mata upu fai po se fulu male tas awa ele ma fai e se tasi ona tu se isi fa vai ile wa uma ona tu wina o Yesu le ke riso lea ilunga o le nei fa vai a fai ati ai se e se tasi ile auru le a rio le maataua le la au le vaofali po tangu tungutu o saito o le a faalia ngā luenga a tangata taito atasi o le a faailoa foi e le aso a wā o le a faalia i le afi o le a tofoina foi ngā luenga a tangata taito atasi i le afi po ua faapefea a faia tu maule ngā luenga se tasi na iati ae o le a maua e ia le taui a faia o le a faamuina le ngā luenga se tasi e ma maua na mea peita iane o le a sao o ia ai pei o se na ui mai i se afi ponga bena le mele ka mele apostolo Paulo le kaimile kako ke feola le laulangi e tātou te tofu le tangata ma le mea anti ai lona fa atua ma lona talitonunga i le atua ai ho mai lona le kaimi e tātou te feoti ma ngai uma tuloa tātou ngā luenga le sa fa atino ngā luenga le lei ngā luenga le anga whamai e tofo ma tātou ngā luenga i le aso leo le ali e tofo fa pefea tofo i le afi peia al mole auro a e mana o mia le auro sili na le lei e kakau nga fa amula auro le afi ina ia lu ese le palapala ma le lefu
ai ta tia mai le auro sili na le auro mau fa penga umala tatou e o le temi tatou te feoti mo tatou foi le atua o tatou ngaluenga uma safa atino me le lei ma me leanga e tofo le afi fa mai no le apostolo a fai e fa puina au ngaluenga e mau ai a fai e te sao fa mai la fa punga apostolo e fōlinga na e ui mai i se afi o le mele no whangala le tau Pulekatolio leo te whai atua o le afi mumu o le anga lofa o le atua e leo se afi pe o le afi le kafuika ko mea o le afi le i fedi e leo se afi fo i pe o le afi le kafuika ko mea a o le afi wha le anganga i matua i mua e mua i anganga a le na afi wha mai e sa sao makalali pe o le kalali o afi e mua i o tātou whale ma mua i meo le lalula e matua i mua i o tātou anganga i nā e lea ise anganga i sao mai le ilenga au ila le nofoanga le Pulekatolio o le nofoanga le nā e tātou teo ai e se sunu ai o tātou anganga ina ia avea ma nganga ato atoa ona le leipe o le aulo e se sunu la whapewhea e se sunu le anga lofa o le atua o anganga la leo le nofoanga le o anganga wa umana wha mangalo a lato wanga sala anga sala ia ta o anga sala e oti eile anganga au lela yei manu o nua le yei manu o nua ma pupu lo wanganga e leo ato atoa ona avea o e matangata pa ia e te mawhai ona e sau leo le whapapa o ila le nofoanga le te alu ye e sunu ai sala wa wanga sala i le anga lofa mamana o le atua ai whaalango le babe ona e alu ese mai ai i tatalo ale EKALESIA ai maise o lou ainga o a uo mai te masani ai e le ai se ngā luenga a oelea wa e oti wa alu lo wanganga le nofoanga lea e mawhaina e toi whai e whaasao e lo wanganga mai le nofoanga lea e te nofo ai lava i a o a inga o a uo ma le EKALESIA e tatalo ma momoli atu taulanga o fo atu mo oe ina ia whapena ona vave ona purify lo wanganga ma e alu i leo lai whapapa o le whamau ninga o la utala le whai atu a whaila whateita inga o au le la whaila whakainga i kiau le tau te mafuta mai au whaasoa so uma e tau te le sila fia fwoi ma vaai mai o le ale tu ai ngā o langa leo te o lai ai o te loa e o le tau te wha masino mai le apostolo i lau ngā luenga le whai atu i lunga o le social media e ale lau whaasoa atu ma lau tufa atu i le nei ngā luenga tele o te whaia ona o lo nau o te fialu leo lai whaapapau o le upu moni o te mutua ata o tino atu e o mai le taimi o te oti ai e le i a toa ale se lau pasene o lo pa ia aisea le anga o le lava e maua ui le anga sala leita o anga sala vineale anga sala ia o anga sala mama o te alu le misa ma wha mangalo o te alu le kofsio pe a wha pe mauso ua vanoa o ki kofsio a vai foi o te maua le anga sala le muri lua o na la ua ai me wha pena o te alu le kofsio ma wha mangalo a le lava la e yei manu o nu o ilo wanganga o le lau te tau mawhai le mea ngata ilo ma nosi ma lo uiloa ma lo uola ino le whina ngalo lofo le tua ina ia ina o mele taimi o te oti ai a ua maua lo pa i anga o te alu sao i leo lai whapapa o le fo i o te ma tau te whaia ma lo to lua a onga o paptisonga mo whanau ma te whaia a onga mo ngari i whai poip o nei ngā luenga ngā luenga o whaatua tua ngā luenga le leima ngā luenga lopa i lusa o tangata o mea umai o le whaaputuputu mo le taimi o te oti e ia ai a whaila o te oti ai pe wa iwa se furu iwa pasene lo pa ia mosa whateita inga iwa se furu iwa pasene mana tua a tala nolo i pasene se ilonga e se lau pasene o na tala nolo lea wa a toa lele se lau pasene that's a whole number a toa mea uma pe a se lau pasene a whaila o te oti wa iwa pasene lo pa ia o la ufesiri la i ante oe e mawhai ona o walu i le ola i whaababau i le iwa pasene lo pa ia anga o la utali e le ai e le mawhai au tō whesiri la i ante oe e whea la
Is it fair for me to go to hell instead? Is it fair for me, 99% holy? Is it fair for me to go to hell? O le tali, ele ai. Ele fair for esa. I gave all my life to God. I try my best to become a holy person. Ale wo malke mo ke oki. 1% a ko alolo pa ia. Wa se longa se lo pasene lo pa ia. Ona ma fai lo leo no walu leo la fa papa. Le fa mele kalesia. O I lai Purgatorio o te alula ia I. Ile no fanga lea. Ina ia mau lo tasi pasene lea. E fa atoa lo se la pasene. Le nga le fa mai le o nga al polote sano. Fai mai a fa pea fa te inga a fa pea o te oti wa iwa pasene lo pa ia. O le sa tau la o ke riso e fa a wina lo pa ia I o le o la fa baba le ai. Fa mole le ai. O le fa pe mai o tou o le au ngale na o le maliu o ke riso. Na te fa atoin fa mai tatou te fo iatu. I lo tatou le ato o to pe 5% lo tatou pa ia lo iai ai ko 5% mga o mia ka ko o lo le fa baba. Fa mai lo latou o le taimila lea e a fio mai ke riso Yesu e suia oe ma fa ato atoa lo selapas fa mole lea e le sao le na o onga e le fa pe fai oe lea nga sala I lo loto po te ifo ai fa moe oe ko konge Yesu wa uma na tutongi Yesu a tato wanga sala ale mele mana o mai Yesu ia I tato le soifua ma feola ia tato feola ma o tato ngalu lue fa atasi ma Yesu I lona maliu I lungo lona koluse. Ina ia o mele taimi e tātou te whiote. O tātou mowal melo le pa ia anga. A wā leise pa ia anga o le tangata. E leise o lai whapapa. Le ala na le mafuona whai atu le kalesia. Peo na pa mai le apostolo Paulo. I lo tasi pasene le mana o mia to make up to 100% holiness of myself in order for me to go to heaven. E au ngā lalo walu Purgatorio. E purify ilo wanganga e ala I tatalo lo to lua la ufana lo ainga o la ekalesia e momoli tatalo atu mo ina ia mafai e le anga lofa musa sai lo le atua o na vave fa mama ese pala ma ele le toi lo wanganga ina I mafai eno o sau le ola fa baba ai a faila e le taritonu o to e ieli no fuanga le Purgatorio ko sa pe iwa ke si mariwa pasene lo pa ia e te le mafai ona e alu le ola e whababa le na ma fa so am sitasi o pai au pati le tau sanga taluai I lungo le televise vo le po le ala ata e tau le tala le media network le na fesili mai el pai au le wana ma fa sola le no fuanga le wa tu I fesili ia o le pai au le ona I le tali tonu latou e iai se no fonga ta o Pulekatolio le fa no fa tu la tala le tusa pe iwa te simale iwa pasene lo pa ia e te le sau I le ola e fa ba o le pulmonia le na le fa ma nia mai le tusi o e Peru mata o pesa fulu lua fa e pesa fulu fa I le ngana fa pero tania la e ma nei ai ola ma nino le ina fa mele tu stalo le tusi o e Peru I le fa upule fulu fa mata o pesa fulu ma le lua strive to be peace with others and strive to be holy because without holiness no one can see God. Ma fa fo me nawe. E le ai se tangata e ba ai I le atua. A le ai le mele ta o le pa ia. Holiness. If you're not holy, you will never see God. A faila e iwa te simariwa pa sene lo holiness. E ke lewa ai le atua. O no, fai atu le si fai au le. A lewa pe fo lewa. Wa oi mai fai au wa pe mai. O te le loa la na mea. O no le ratou le tal tonunga ma tal tonunga le loto polotesano. So se polotesano lava. A hoti le tangata ele a toa le pa ia anga. Pa mai e maliu mai Yesu pe a fio mai Yesu. O ia na te fa a toa ina lo pa ia anga. E su iai oe. Ina ia mawhai ona e ulu atu le ola e whaapapau. Pe ana whaapela ole e sao le nawa onga. Ai, sole.
La le mela ka ko kinga inga fu kau kasi mangi mau mea. La le mela tatou tau ma fai e fua e fai nei ngā luenga le leima ngā ka ko feokia ka ko aku sau Yesu ave ka ko e ka ko ke le popole. La le me talu e fu le lotu. La le me te tatalo e fua. La le me te amio te tau fai fu te amio le leima e fa le leiro so atangata. Ai sea ile mga omia pe a fai lau le tu ai ngā awa onga lea. Na ona e luatu ai le a tolo pa ia a fio mai Yesu fa a tolo pa ia e alo le fapa. Wa tau mai la le mele fa to le apostolo. Na la na tato fa i tete i lava. Ya wa onga se o lo tumo le tato la lola. Le anga pe ano fa ya tu pe ona povo le fa tu la fa soa. Le ila sutofi. Ile sulfanga o Petelo ma Paulo. Na maliu mai Yesu le lolangi fa vai lana ofisa malanga. O le ofisa malanga e tapena ai tatou pepa malanga. Tatou te watua i le malo o le atua. Na pawana o le ofisa malanga na tapena le leia Yesu. A o iai le lalolangi le nei. E mawhai ono tatou wa ngai uma iai. E tapena ai o tatou pepa malanga. E ala lei mei e pe un wha matalatu. A ho olai no tatou foi. A tatou te foi. E tatou te ai maa ona i lona tino. E tatou te feinu ma le maali lia i lona toto. E tatou te ta ele i sakalamento le baptisonga ma le sakalamento le kousio. E wha malolo ino tatou mai sakalamento le wha malolongo tangata mamai. Wha ungo tangata mamai. Mai. Wha malolo tatou wanganga tatou te ore sakalamento le kousio. Wha malolo tatou wanganga. E hale le wha ungo tangata mamai. I le sua upa ia ma le talo pantele. E tatou te o tatou o tangata ua umo na tapena. Umo na tapena. Ai laka ko ie. Ai a whailaile a to tola o tampenanga. Ona o vaivainga wha le tangata. A o lea lai ele no fuanga lea. O le tali tonu le EKALESIA. E mawhai ono tatou wafe iai. Mo sina taimi pe a whai. E tatou te toa anga e ta talo ma mamolia nganga o lo no sale ile no fuanga lea. Ile fina ngalo lofa o le atua. Ai o le tatalo i pito i sili o na numera tasi ma bave o na maangalo i tanga tele no fuanga lea. O le taulanga pa ia o le misa. Tatou te o e momoli li taulanga pa ia o le misa. O le taulanga pa ia o le misa e le whaataua se tupe. E te mawhai o na e alu whaateta inga se furuta la, luas furuta la, e te alu ave i le o se taulanga ma e whai whamole mole. Momoli ato le misa o le nei aso mole ngango se utama, ma se utina, po so uso, po ai lava. E le whaapela wa e whaatau le misa, ai o le nā tupe wa e ofatu. E batu o na avelea, anga i atu i le nuupa ia, e fisoa soani, i le ati na ina, ma le wha le leia, ma me whapena o le nuupa ia o le atua, Yerusalema. Wa e whaafonga mai. Ai mo moli e le misa, mo le anganga o lo tamā, tina uso, a whaifa e le sau tupe, anga e lakua whai a pātele wha mole mole, kosi lalo wha spepa, wha mole mole pātele, moli atu lo tamā, lo tina, lo uso, lo tu pini, lo to lua, lo, wai lava, i lau misa o le aso lani. Ona talo le los taulanga le misa, e mo moli atu wai le anganga le na. A tātou to anga le whalimena na. O ai uma o tātou a inga, ai maise tangata e leni so te talo mo i lātou, o le no fuanga lea. E maua le ava noa e maa ngalo e o lātou sala o anga sala. Maa i atu i le ola e whaapapa. Ai a whailai tātou te le whaia. A o le iei o a inga le no fuanga lea. O no minga kāre whaapapau a mengi o la iei. O mai tau mai. O le tāhua la lea o le tātou whaasola ne fiapi. Se i tau whaamala malama le vaenga lea. Lea e to tele i lātou le taritonu ai. Ai mawhaifau na e tango e whaitau le evangalia luka. Evangalia luka ma ta apu sa furuma le lua. O na e tango le whaitau le whai upu e sai masu tango e vai atu. Luka ma ta apu sa furuma le lua. Whaitau ma le whai upu e fast food ma le tasi o antu ilalo le fast food ma le valu. Na yele whaata oto Yesu i le matai na alu malanga ai nofo matofi se tasi o auna. E wa ai matausi ma whaito tongi o ana o auna. Ia lela, wa nofo le auna lea ma whaifo le auna le lei. Ma usta i e whaile le whina ngalo lona matai.
le la fa mai saule matai o lo fa pe nao na fai ala ngaluenga le la saule matai ya ma fai atu sauia no fo lalo ai ma batulo na tawi o le winga la na vanga mo mo fa ta ot o le tangata le sa fai le fina ngalo le atua ma o lai ma fai mo me a fo i mai la le matai o lai fai mea uma mangalu fa mai le upo Yesu a mu ia le au ona o maua mai lona matai o lo fa apeo na fai lona minga la o le tawi o le au ona le na o le alu le ola fa baba fa manu ina ale ona la le na fa fa to lunga ale fa ifo o e kuai mai lo matai o nga lo ma ka fasi au onga ma au ona tane ma una fin fa fo se nga ku mali matai fa mai lo le fa ta o to Yesu e a watu le tawi e tu samale na au ona mio leanga o le tawi fa atasi matangata le fa tu o le au nga la le ka penga e le sau yungi vai o ngai ka penga le sau yungi fa mai o le lona tawi o le batu e matangata le fa tu ka fa pau o fela me o itanga fa pau matangata le fa tu ma au ngai le nga fa ku fa ko ngai le sau ngi alu seor alu sao seor vai ele ia sa senga matangata fo le o le wo umana fa tu le fa tu lunga le tu fe talanga Yesu nga lopa ai fa ya no sa lo tonga ola yanga sala mo le tale fa ya le ngi malanga fa po se yanga e oki o lo kawi se o yang fa makala ku ai ela isi to inga o ngai lua le fa pe mala lo i fa mai ole au na wana i loa le fina ngalo lona matai ai fa ya no sa lo tonga fa mai loa o le tangata la le na te loa le fina ngalo o le atua ai fa ya no sa lo tonga pa mai e mamafa la na sasa mamafa na sasa o le kusala le o tangata vo lea o lea sa tau mafai pa le sa ola tau pai fingalo lo po le tua langa ke iloha fingalo le tua ia alu luma sa ku o lo noti pa mai lo le fetalenga Yesu e mamafa na sasa ele fa mai mama fa salanga bo umanga ba ku ka wi ka le sauniuni o lona fa salanga o le e ofa tasi matanga fa pau I fedi ale tangata na te lor fina ngalo le atua ai fa yalo sa lo konga ma fa yalo ngai malenga ska mai kai mai fo I mai alu fa lang sala ska fa mai Yesu e mama fa na sasa o lona winga la o le tangata le na e alu la no fanga lo Pulekatolio e su sunu ai le nganga lofa mamana o le atua ma lesi tu ai nga anganga le tau mai fa mai o le tangata po le nganga na te le lo le fina ngalo le atua ai sa ia faia me tu sa ona sasa ina oia o le wingo le fata o le tu ai nga tangata fo ia la tau te le lo le atua la tau te le lo Yesu ke riso la tau te le lo na EKALESIA tangata le tonu le atua a la sa ola I lo lato good conscience a fai foi anga sala male le lo pe o tangata fo ye len kalo Yesu nga u ka gol kursi lo tamae fa mangalo atu ye lato te le lo le me o lato fai o ngangala na fa Yesu e ma ona sasa lo mingala o nganga ye tu nganga ye luon bul mai e o ume Pulekatolio o le silanganga e matua mamafa lona fa salanga I langa Pulekatolio le fa pe mai au sangato masangata e fitu ona vaenga lona mingala o le mamafa na sasa e te alu le piko I lalo lo wingo le piko silinganga vevela o Pulekatolio a le tangata la le mama na sasa lona winga o le vaenga pito I lungo le NOFOAGA le fa vevela I oe e purify lo nganga la fa mai fo le EKALESIA e se le mele fa pe mai fo la pulotsano I tangata le tali tonu mo le fa tu le atua e le so la tu wa no le fa le ai a fo ye lo fa le atua tangata uma pe ona fa mai le vangalia e fa oso le atua lo na la ye a mio tonu mai a mio langa e fa to tolo na ua ye a mio tonu mai a mio langa ai o mai lo la le aso le fa mesino o ingala fa ko ai lo le au lo le mele ya e nga fo tanto fa matalanga le fiafi o tanto se mai le feta lai mai le atua le ni aso ale tus fai tau le EKALESIA o mnatu le a fasi swinga tanto fa so ya sto nai se tau fa matala ya o nga le EKALESIA
a fai onga pi ia le ai le ton vi ia Yesu la ngalofa fa ta yatu le se anta mosu Niko Antonio Niko ia le mafuta mai a mase vetalenga se ngali I kapeli fa afta tele le mafuta mai ia e nga vo nei fa so mo lua o lua tula fale ia kosi le lalo lua apika ko fa makalanga fa so e te lua mafai vo na tufa to inisi uso apolo tsano po la to le talitoni ia o nga le tatu ekalesia ai o le tatu fa sol na le fia a mo la yesia bano mo tatu malava ina ia mafai ono tatu sa fa nga le ola fa bavau talo mai mo la apostolo talo atu po mo o to na ia tupulo tatu malosi fa le nganga tatu au nei mafai fina ngalo Yesu la ngalofa manuia malo longo le nei fiafi tatu felo ai tai au le tatu por kalame le to fa laulo le fa le manu ia mai ata nei la apostolo le EKALESIA Yesu ngalofa manuia tele nei fiafi tatu fa ai ulfa longo koluse soa fo le tama male anu male nganga pa ia amene